Pemirsa penyatusan Krama Legian ngosekin operasi pasar khusus LPG 3 kg sane kemargiang oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Badung ring ajeng kantor Lurah Legian. Antrian danin ricuh ritatkala Krama merebut ngambil nomor antrian saking petugas. Santukang kewentenang tabung gas sane keadol wantah 300 tabung. Manut nila silih tunggil keram legian mausang arang nyani kuentenan gas LPG 3 kg sampun memarki dawa kali wuku ungkuran. Dani merasa mewah numbas gas melon ring pengecer wiadin ring pangkalan tur arga gas saya nincap. Kepala Diskop UKMP Badung Imadi Widiana Mausang, yening operasi pasar puniki kemargiang sangkaning ake nyani pakang krame sani mewah molihang gas 3 kg. Nyabran rahina sawetara dasa diri krama ngubungin miwah makang indik mewah nyani molihang gas 3 kg ring pasaran. Operasi pasar puniki karencana yang memargi sawetara paletan antuk kuota 300 tabung sawilang genah. Anutin prakanti sarang Pertamina kahanan arang nyani LPG keterkayang sangkaning stasiun pengisian bulk LPG SPBE sane nanin tutup selami masa cuti bersama. Widiana ngaptiang mangdane sistem kerja punike kaselehin becik antuk mastikayang distribusi gas nenten ngandeg. Operasi pasar karencanayang memargi ring makudang-kudang genah, rumasuk pasar desa Canggu, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Kute, miwah Kelurahan Jimbaran. Krama sanecaki numbas gas 3 kg antuk harga pelekutus tali rupiah, mangdane makta KTP, KK, miwah tabung kosong ukuran sanepata. Melarapan pemargi nucap kaaptiang panglimbakan LPG 3 kg sida muali normal tur kerama nenten mewah malih ngaruruh gas angin pabuat serahina. Parwate Bali Pos nguningayang.